Hadin balami ki kubor halor ke jing subasya penyap ke Mahalakshmi ke ba arp kundai snem ke Karta habeng keluru ki pulit kila yathu bahaka siningkong kila itu yau badon ketiban penyap ya ketika longkemi nrei kimpat kem setia hadu menta. Katkum ka report balapau ba palat san pau tuli kir khotmet bala syuot lengkhot lengkai bala lap ru bala thep apok ke fridge jong ka ying ke badon tang kawe ke kamra thia jong ketika nong syak penyap hamalai suaram. Utai bala subadon ketiban penyap ya ketika longkemi udai ru na Odisha bala jusa pade habeng kaluru ongki kubor bala sot na kitulong kubor jongki pulit. Dr. G Parameswara menteri ka kampoing jong jela Karnataka ulai thu ruba utai ubriu langit ba udon ha West Bengal bat kejing persyang bantuet yau kadang ya cakman. Kipulit kilalap syusyuru saya kawai na kasepti rang blue kabadan hacan jong ka bridge kabalalap ya kidkhot met jong ketiga kentai bala syaot lengkhot. Kajing tokit kadang ya cakman bahatu teu briu tumu pan kendria ya ketika met lane wanra nakawe pat kajaka kalami kajing kena batat hadu ka arpuai tarik unai lur arjar arpusau baki nong sungsnong jong kathan malasuaram jong ka bengkeluru kilaya thu bakadon kajing sma ka pasngo phair bha na shani sajan kipulit bat ki doktor hadin baki lalap ya kani kajing jia bat kilaya thu ru bakani kajing jia kala jia haswa jong ka sansngi bakin lam की तलाश कर रही है। इससे पहले महालक्ष्मी के पति ने अशरफ नाम के एक शख्स पर हत्या का शक जताया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महालक्ष्मी और अशरफ में अफेयर था। 29 साल की महालक्ष्मी एक सेल्स कंपनी में काम करती। Katba kajing tokit kadang ya cakmat ki pulit jong Bengaluru kila thauru nriu teli ki kenhun ban penbet ya ketika kam ha ka bakila pha ya ki kattu kani ki kenhun chaki we pat ki jela ban lum jing tim la register FIR halor kani ka kam ong katanat pathai kubor kila pen pauru bakalong ying jong Mahalakshmi ka badai na Nepal bat kila laisa Karnataka nelam manggala lai pusan snem menshua bat la khala pensan la penrang ba ya ka Mahalakshmi ha Bengaluru Mahalakshmi kala jusa marwe bat kam jusa lang bat utunga jongka uhiman ubade utunga jongka ondau la yo jingtip halor kane ulapoi hibaran bran cakatega ying jongka long Mahalakshmi ka balatrei hakawai na kamal kat ba utunga jongka ulatrei hakawai na kajakari ublay ka badon syabar jongka ni kanong ba ka National Commission for Women kala kentur yaki pulit jongka Karnataka bakin penkloy ban kem yaki badon ketiban penyap kala khot ru sya kajing tokit ka babnia ka bala bu por bat kala pan ru ya ka kai phoj ka babnia ha po lai sngi